सध्या एक हेल्थ सेंटर हांगासर आसा तरी आसतना हांगासर आसा भटागेर आसा तरी आसतना आमी MLAक सांगतले एक हे करचो म्हणून हांगासर हय जाणा तेका खबर आसा कांयच मेडिसिन्स ना डॉक्टर्स आसना कांयच आसना आमी हेल्थ सेंटर गेले पंचायती खंयचे आमी मेंबर आसले तेन्ना हेल्थ सेंटर म्हाका लागून पळोवंक दी आमकां दिवंक ना गव्हर्मेंटान दुसरे म्हाका तें सांगता गार्बेज कलेक्शनाकूय जागो म्हाजो दिलेलो हांवें शेत दिलेलें थिंगाय दिवंक ना आमकां दुसऱ्याक दिलें आनी हे शेत आमकां दिवंक ना ते दुसरे सांगता हेल्थ सेंटर ना हेल्थ सेंटर सांगता हेल्थ सेंटर तो आतां आहा प्रोपोज केला आमी निवळ करून दिवं हेल्थ सेंटर कॅनॉट कम नियर GMC. Try to understand. What is health center? It is a suburb which are bedded hospitals and all. It is there. Understand? Ata Sandarna's OPD is big OPD. If you are born in Menses, yes, we can propose OPD, not health center. Where doctors will be there, where one nurse will be there, and staff will be there, all medicines provided by the government, it will be there. Provided. Yeah. This is all I expect. Provided. You have a place? We have any Gram Sabha has a place? No, One by one. We all have a place? Tell me. लायसन्स हाडटलो कसले शॉपाचे लायसन्स हाडटलो कसले आमी सिनियर सिटीजनाक आमकां 15 किलोमिटर व्हडले वयचें पडटा आमकां पणजे लागीं कोणी इतल्या पयस वयचें पडटा आनी ते खूंय पडटा थिंगासर सायकल रेस्पेक्टेड MLA आय नीड युअर इयर टू मी आमचे मेर्शेन कितें तें कोर्टाक जमीन आहा टुरिझम बाजाराक जमीन आहा दुसरे गोवा बाजाराक जमीन आहा मेर्शेन मेवता मागीर आनी कितें तें नो RDA सेंटराक मेर्शे जमीन आहा टुरिझम सेंटराक जमीन आहा इवन पणजेची गार्बेजीक मेर्शे जमीन आहा पूण मेर्शेकाराक जी बेसीक एम्युनिटीज जाय पुलीस स्टेशन जाय हेल्थ सेंटर जाय वो कम्युनिटी सेंटर जाय एका जमीन मेळना आमचे मेर्शेन आनी गव्हर्नमेंटा कडेन जमीन मेळना पूण मेर्शेकारा कडेन सगळी जमीन गव्हर्नमेंटाक मेळटा व्हिडिओचो कोण इल्लो आसा सांगा एक्चुअली येवंक जाय ऑब्जर्वर कोण येला नो ऑब्जर्वर येला ऑब्जर्वर येऊ ना व्हिडिओ ऑब्जर्वर तेणी कितें केलो आमी ताका काडलो ना ऑर्डर काडल्या आमच्या स्टाफाक तेज्या खातीर बूक घेत if any untoward incident happens, then she has to report to the village. बांधले घेता न्हू गार्बेज तो ही diverted to clean up the village. It is given for collection of garbage. The plant like will come. That is collection of plastic. That is collection of garbage. Now presently we have given plastic. Yes. Are we collecting? Right. Is the system proper for collecting the garbage? System collecting dry waste. No. System is proper. System what is I mean to say the workers who are working there for the garbage of plastic collection, they are not coming as per the weekly revised or right. So Maharashtra today to amka forum di who is not collecting garbage collect करना ले रहे not because of our panchayat mistake because Goa pollution board has not emptied the shed and I phone मारलेला त्याने हाला पका की त्याची गाडी आता स्कॉला वयता it was not done earlier. okay It's a complete mess and it is disturbing the whole locality and I am resident from that area and every time when I pass that side I feel disgusted. Everybody is here collecting this, keeping it clean. This is one of the place which is dirtiest in message. Shift shift करपाची ती आणि होय रस्त्यार घालपाची आणि आमकां सध्या जागो नाका तुमचे कडेन जागो आमकां सांगता
So what I would say is that each and every house survey to work. Panchayat members have to not individual in effort one he have ground survey once the at least 3 months का निकाल उनका. Each and every house वहाँ कितने बाड़ियाँ identify. तो सांगता कुटुंबा शेजारी में सांगतो लो. तो सांगतो ना शेजारी किती जण सांगतो तो सांगतो. So identify इतले बरा तिकडे tax मार. You put a tax on the तो रेंटाचो प्रोपोजल लोकांना जाल्यार तेका सेपरेट फॉर्मेट आहा आणि एज पर दॅट फॉर्मेट वी हॅव टू सर्वे द हाऊस वी हॅव टू शो व्हिच पार्ट ऑफ द रूम इज इन वेअर इट इज नॉट एग्जिस्टिंग वी हॅव टू गो वी हॅव टू गिव अ कॉन्ट्रॅक्ट टू समवन तेका पयशे लागतले वी हॅव टू आयडेंटिफाय द हाऊस गिव अ कॉन्ट्रॅक्ट गिव हिम द वर्क ऑर्डर गिव हिम द जॉब Okay, my question to you all is, now there are migrant laborers who are working, this roadside construction which is going on up the beach. As okay, laborers aake mason boliya. They even staying on the rent and everywhere. But is Panchayat taken any, step to verify whether the toilet facilities are there or not? Because these people go openly in the way, the pipeline आमची वेस्टेज कन्सर्न होता ते आता अमुका. Nobody is bothered about it. I have the pictures with me. I'll write for you. pictures to the intimate to the contractor I am talking about the hygiene. I'm talking about the hygiene of all the wastes area. you please write to us we will write to the contractor Mostly engaged for the bridge construction. There are thousands of laborers here. And the public घाण हंग करता. so we will write to JSIDC in that case or the highway authority ज्या लोकांनी पंचायत पुरयला पळय त्या लेवलचे जावता. त्याचा नंबर घेण्याचा आता पंचायतीचे कितें करू शकता? हांव तेच तुका सांगता आता मॅक्स टू मॅक्स वी कॅन रायट टू देम बिकॉज पंचायती तांकां एप्लाय करूंक ना पंचायत इज नॉट एम्प्लॉयड Exactly. This will be I want to propose to the Panchayat that अरे तेंका सांग कितें करपाक तें सांग धाडा नोटीस where all this illegal peeling is done, where there are scrap yards are there, and if you go to, it is dirtiest of all, and it will not take touch, it will not even take. काढ स्क्रॅपांक मार नोटीस सोनीगतीच्या हेतून दोरा मारली कोण हे बघा आमचे शंतमान हातपाक वाजाव शतानी वयता हे बरे कोरा रे हे बरे कोरा हिंगा शतानी उदक जाताले इतले हारे जाताले कलेक्टर येऊन गेले सगळे येऊन गेले 15 वर्ष झाली आता उलोवर दे आम्ही इतले त्रास काढल्या त्यांना तुम्ही केले शेतां पुरयल्या म्हणून तुका दिसता शेतां आमी पुरयल्या म्हणून कोण पुरयता सगळे कोण शेतां पुरयता हिंगा उलय अंकल हिंगा उलय तिना उलय ना शेतां माती घालता आसतना रस्त्यार पळय आता पळय रस्त्यार पडल्यात कचरो वचोंक जायना वास येता खंय गेले सगळे मेसेकार खंय गेले आतां शेतां पुरयल्या म्हणून चपडी धाडयता बंद कर उठ सेक्रेटरी उठ sign no. So don't care.
Gram Sabha give you the opportunity to put forward your points to us. I have worked in the High Court for 7 years, and in the High Court I can give you 2-3 judgments which says that Gram Sabha has no powers with regards to illegal construction, Nothing. with regards to construction of building, काहीच नाही. ना पाण्यात आम्ही बोलताना गेले सगळे बाहेर पडलेले. Fortnightly meetings of the village panchayat. It is held within 14 days. Why do we have to wait for Gram Sabha? काम It is held after 3 months. Give your complaint to the village panchayat. Illegal तुमचे किती आता 15 दिवसांनी तुम्हाला करतात. ना काय ना पुढे बाकी आहे. This is not the way. When I'm talking about illegal feeding, I am not against the illegal feeding. रेमाने सुद्धा केलं त्याला माती काढताना तुमचं नाही. But तुमचं जो झोपडपट्टी झालाय ना, do they have proper toilets there? Is there a proper toilet facility? I told you that. So to carry on with this, I will go to the this thing and get it answer. उभे राहा सांग. उभे राहा सांग. तुझी प्रपोजल आपण नको तसं. कोणी केलं feeling आहे, तिथे सगळ्यांचं special बस बस तसं. You know, I want both to inspect Gram Sabha meeting. I have told you if it is illegality. I'm telling you, madam, back again. If you take a resolution today for the Gram Sabha, tomorrow you will celebrate the Bhai Patel. Yes, You make a representation for the fortnightly meeting. What is empowered for it? Yeah. Please. Only one excluding the human habitat. Yeah. Excluding the human habitat. Then the development committee decide which are the suitable place and then decide. We want everybody wants a tower. See, as a representative of this village, as a representative of Sandhuru constituency, हांव इतलेंच करूंक शकता. तुमकां टॅक्निकल कोण जाय तितले हाडून दिवंक शकता. हार्मफूल नाका म्हणटलो आसलो, पूण हार्मफूल ना म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. कित्याक हिंगा कोण येयलो जाय तूं फोन मारल्यार आतां फोन करता कोण लागोना. दीस इज द ओनली सजेशन that Mirsekar wants tower. Technically, we'll take a meeting, then we'll resolve. Technically, we'll resolve it by taking meetings. खूब इश्यू आहले चड टायम जालो ग्रामसभाक. म्हणून आतां ह्या हितून गार्बेजो इश्यू आमी सॉल्व करपाक केला, तो पास केला आनी जाग्याचेर तोच MLA आमचो काम करून दितलो. सेकेंड थिंग टावराचे इश्यू आहलो. लोकांक कोणाकूच हें मेळना, सिग्नल मेळना, कांय ना. भुरग्यांक त्रास जाता, सगल्यांक त्रास जाता. देखून सगळे टॅक्निकली कोण बरे आहा पळय थिंगा हाडून 2 एप्लिकेशन आयलेली आहा. पूण आमी डिसिजन घेवंक ना आमी टावर घालपाचो. कित्याक डिसिजन ग्रामसभेक पास जाला. तेणी सांगलां रेजिडेंट एरियेक खंयचेच कडेन टावर घालपाचो ना. ओपन स्पेसीक खंयचे कडेन सिग्नल मेळटा थिसरूच टावर घालपाचो. ते अजून डिसायड जावंक ना, फायनल जावंक ना. आनी एक बारीकशें वायलन जालें, डिस्कशन जालें आमच्या मदें ते भायल्या मेंबरा मदें, आमच्या मेंबरा मदें न्हू हें. आनी ते सायनींग फुडें येयलें आनी ते समजलें कितें आमी ग्रामसभा बंद करता. ना, आमी ग्रामसभा बंद करपाक आमी हें करूंक ना. आमची कंटिन्यू ग्रामसभा केल्या आनी कंटिन्यू करून बरे भाशेन ग्रामसभा काबार करून सगळे MLAन आमच्या बरोवन येला आनी तेणें एन्शुरन्स दिला आमकां ही कामां आमची करतलो.